usathane but usathane nje kuwe nje uya-honorish uhlele ebhenki lakho le mali yakho ikwazi ukuphuma azone kufuna ispeaker umzali uhleli phasi uthulile but uyazi ekhadini lakho kunemali ehleli yakhonzwa vele abazali baphupha ekonzweni abanamali yokukhwela kodwa umzalwane iselo umzalwane elivutha libe manzi lihlele nemali ebhenkini. Sicabangele imizimba yethu imali yenza futhi uthanga i-dress lead kunaSunday wafika noma sa-open air uma kuvanjelizim bangibona ukuthi sengikhona kodwa sidinga ukubuya kaJesu. Awubanqola abakhulukhulu ucile silungise la nje le ndaba la emizini silungise khona bese siya sithi sithule sizimele sibesazi ukuthi izinto esinazo akuzona ezethu. Izinto esinazo ngoba kuqhubeka ngomsebenzi kaNkulunkulu basindiswa abantu baphiliswa abantu. Umuntu ezafuna ukukhwezwa aya ku-open air afuna ukukhwezwa evangelism athi anamali yokukhwela but ku-saving plans ikhona imali. Athi anamali yokukhwela ngifuna nikhweze bazona kunamali kodwa ikhona imali ihleli because ucabangela inhliziyo yakhe. Ayina amen bazalwane. Amen bazalwane. Ayina amen because yabona imali ebaxabanisa abantu imali yosushumela ngemali phela inyanga yonke abazwana ngebasenze konzima bosindile kwaphela 5 imali. Athi hayi ufuna imali yethu akone yakho kaNkulunkulu imali. Khipha sisuku sicabangela siwele ukuzazi sengiyazazi ngicabangela imali onayo uyayigcina but iphothe lakho libhongileyo uyayigcina nje mhlanje uholile ngomsasana mali because imali yakho ugcinile wagcina iphothe lakho udlela okuningi fakuyingqosana endlini kaNkulunkulu niyazigcina nigcina izinto zenu ezifana namandla abaqala bona time unaka into kaNkulunkulu lapho khona umsebenzi wakho ofunako gcina impilo kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu abantu no ngiyapela ngempela yokungidumisa senhliziyo ephela mzalwane. Angeke bazalwane masiyasenza kakhulu siyafasta angeke siye phambili nokholo uma singasacrifice ngemali zesisebenzi kaNkulunkulu. Yabona amathaveni uzothola ispeaker esikhulu nalezi speaker lesi even umuntu oqala ithaveni akaqala speaker esikhulu but kunamamiliyoni asindisiwe asizala ngey'pikika esicharge-wayo thina even nganagesi solile sokuqhwaba izandla kodwa amamiliyoni ahlezi nemali emakhadini awufuna ukuthenga igenerator awufuna nje kwenza mhlawumbe awufuna thula nje wena kuphela ndodinga kuthiwa unamali ekhadini athi uzophendula kuqala thina ayikuseviwe plans ibhankile manje sesigidinga ngo-20,000 sesicabangela inhliziyo yakho sicabangela ukwazi wakho. Asifuyeni bazalwane, asifuyeni